Kibor pulit penyat kali ne traffic branch ke Riboy district. Kila penmi da kajing maham cabaro kitrok pakim day satya nang ni shikman banya chikaliang kaman jong surok ba lagadai ha kapor bahir Guwahati ni ban kieu Shillong. Bat ki ba pen ken ye gani kajing maham kin ngat kajing sha pen stom kat kum ki kendon an. Haringkat kani kajing maham ki he pulit penyat kali kila pelong ru ye kajing ikai pen sngotu ka laipo trik ye yong arjar rapsan surok ba National Highway 6 sajan ko office sericulture hanongpo. Haba ai jing ikai katrat traffic kala ong babaro kinong nya kali kin buram mi kani kabalong ru shibenta kajing budien hadien balalap babun kitrok ha surok ba saulan ne furlien ki jupin yang ni ki kali ki jongki ki benta ka surok pa takabaka ya ki we ki kali. Bat kabla pelong ikiwe pat ki kali ban ya na kalinti bomdai ne wrong side haba pan ya chakmat. Bat kabawan ra ru ya kajing ma shakiwe pat ki babe kerki laki kam. Bat kabla juan ra ru ya kajing ja accident kaba poi shadu kajing sosi ya kajing embryo. Laban kadawru baki pulet link baka Facebook page jongki haka arpoi terik rumpang arajar rapsan. Kila penbana ya kani kaju kamat kenang baki we ki kali kin buram mi ki kendon an ne ka traffic rules ban laj na kijing jab per ki bakta ye kinong lej nong wan. Driver sumo auto taxi bat kiwe kali ba kin sobha ban ya tip ya ulain balik ya kalain balik sa Shillong balik sa Guwahati kano kalin kidai ban ya kidai ban ya kadul kaan bala pendek daga National Highway ban Jomba sarkar jongi kenang mani ada ban nomdon ka hingga ka ba aksiden andre ha gini kisniam kiteo gina ada kelong kai ke ba ladu nong namta ki nong ya kali namta nong ya linti la chatra te gelayap dan ba dang padiap kela ko te kam tuna ya gini ni terpat ya pi baro ba pin ya berhenti bat ngat ni pi ne yang jinsya ba pin yo i ben pe dau sang ni dia te dia orang ni tak kimpat. Ani bor kalin kabalik Shillong Guwahati. Jadi kemudian kali VIP kali rate auto truck ini. Lihat. Ya, highlight bagi truck kini yang tay nama arba. Kidai bakit kia jumlah ya speed. Di bor simpas nakane late yang ni kalin. Buat kembali kalin kapal truck. Setelah bilik channel yang truck buat ini dengan di bakla. Buat komba bakla nak truck. Ni bila ni ada dia kalin yang truk simpas kalin yang truk kamot kalin ni pernah jor bala ada kita kide ki babakla mamtik ya dulu ai dong lain banyak dengan sakrau sakpa ini baik clear baru bagian nah kan kalin ba kumde banyak sate kaliang VIP ये सब दिन जाएगा ये जितना इमरजेंसी चलने वाला ये दिन जाएगा हाँ ये दिन जाएगा अगर पास आप लोग लेने मुटा बड़ा करी इसी साइड में जाओ इधर फ्री करो तो ये लोग आपको कोई टंग नहीं करेगा अगर आप इसे जाएगा सही है जैसे पहले हम बताया तो बहुत गलत है ये तो एक्सीडेंट होता है खुद भी मरेगा दूसरा को भी मरेगा इसलिए अभी ये मन हमें थोड़ा कमती हुआ हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम दिया बोल के बहुत कमती हो गया इसलिए फिर भी हम लोग कमती करने करते मांगता है इसलिए हम लोग को बोला है अभी हाँ ठीक है इसे बात है छोटा गाड़ी बड़ा गाड़ी सुमो सब ये लाइन जाएगा तो आप लोग इसी लाइन में जाओ क्योंकि आप लोग धीरे चलता है कि नहीं स्पीड नहीं सकता है तो इन लोग को फ्री दे उधर में स्पीड लिमिट बांध दिया हुआ है इन लोग फ्री दे उधर इन लोग आपका गाड़ी माने स्पीड गलती उधर में स्पीड लगा गलती है लेकिन अपना राज में चलो भाई इतना तो है हमारा सुबह पनियाबुत nanti dan paniai kum deulain bala dro kenang daga National Highway ke jongi te kenang ban yada ban nomjur kani ka jing accident ke jongi lada pi ya chumur kum hagni kisi kimnai bala dep ndre umdon babot berhenti yaune ulain bala dro ulain li ba pedeng bat sadu nahdu laden te kabawan na Shillong Guwahati ba kitrok kide meniai sakadiang te kalirit baro kiniai Sakamon, ada ni ulang bapedeng, te pek ni ulang bapedeng, te ada pikwa ban miktrok prop simpas kila ban abam don kino kali kila ban sim na ni o kamon ro tangba omdei ba kini kenang na ni kala sakamon omdei punya kenang mot waya kenang sakamon da dei katrok la ni ka pos mot kila penting ya ka wrong side bagi jong mo ali wrong side kila da kwa punya side la jong ini ai bicha ka diang katrok
te kini kelirit dibayar naka mon de belong free ka strok jengki ba knang ba kimsuk ban simpas knang ba kimsuk ban wan kino ki ba kam emergency ba keti ru kila ban sim bek kem ai hon ru ka long namar ba nikwa ban long kumta knang ba ka strok long ka ba kluj kan long ka ba ba kan long ka ba yai dek ban namdan kano jing asian lada yai syakadiang syakamon kumai ne ki por ibnai ladep ni ba ki driver kaliher ki timur ki kalirir ki timur kim tip ba ki de baniya syakadiang syakamon ro dala jak sien o sari rap yanga o sari rap nga ndrei dang ilawan ke inkori ilap babun sin ba ham tame ba ki rong sai ki kalir ki simpas na ka rong sai te trok ru yai rong sai te haba kumta kalau kami kejing aksiden Pej bahagi ki Sharp Plus F. Ka Plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka Sharp Plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi ban ai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka Sharp Plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya